Iyi ni misile karahabutaka cyangwa se ni misile ikomeje guhesha bamwe ubuhangaje ikabambura bamwe ibice, cyangwa se bamwe ikabahesha ubuhangaje abandi ikabambura ibice basanzwe bafite. Iyi ni misile ya grid bomb cyangwa se fab bomb tugiye kuvugaho. Iyi ni misile mu by'ukuri yakozwe mu mwaka w'igihumbi 1943. Iyi misile ikorwa bwa mbere yakozwe n'igisirikare cy'Ubudage cyari cyahitirere mu ntambara ya kabiri y'isi. Mu by'ukuri ikorwa bwa mbere yari anti-shipping weapon cyangwa se yari intwaro yo kujya ihangana n'amato y'intambara. Niyo bwari ubwoko bwayo bwa anti-shipping grid weapon. Yakozwe n'Abadage. Ikorwa mu mwaka w'igihumbi 1940 kugera mu mwaka w'igihumbi 1943. Nuvuga ngo byafashe imyaka 3 barimo baradesigninga uburyo igomba kuzaba imeze. Aho iyi misile yatangiye gukoreshwa mu 1943 kugera mu 1945. Iyi misile yakoreshwa mu ntambara ya kabiri y'isi, ndetse ubwo yakorwaga hakozwe misile zigera ku gihumbi. Hari hakozwe misile zigera ku gihumbi, ndetse iyi misile ibasha kuba yari ifite ibiro 1045 cyangwa se toni imwe n'ibiro 45. Misile yose ni ikoranabuhanga ryayo byose bikoranye nabyo byose byari toni imwe n'ibiro 45. Iyi ni misile ifite uburebure bwa metero 3 na santimetero 82, ikagira ubugari bwa metero 3 na santimetero 1, aho yari ifite umubyimba wa santimetero 47. Ndetse iyi misile yagombaga kuba yakikorera umutwe w'igisasu upima ibiro 295, ibiro 295. Ndetse iyi misile ikaba yabasha kurasa mu ntera ingana kilometero 2 na metero 200 cyangwa se metero 2200. Aho yabasha ko yarasa muri iyo ntera yatumbagiye mu ntera ijya hejuru ingana kilometero 4 cyangwa se metero 4000 izamuka hejuru. Iyi misile ikaba igendera ku muvuduko wa metero 260 mu isegonda. Metero 260 mu isegonda byumvikana ko ni misile irimo kwirukanka cyane. Ndetse iyi misile kugira ngo ibashe kuba ikontororwe cyangwa se igere ku ntego yayo hakoreshwaga icyitwa joystick. Joystick ni uburyo bwa telecommande cyangwa se ikiriya kintu bakoresha barimo barayobora indege kugira ngo ikintu kibashe kuba balanced mu kirere. Iyi niyo joystick bakoreshaga. Iyi misile mu by'ukuri ikorwa bwa mbere yari yakozwe n'Abadage nkuko nakomeje mbivuga, ariko ubu ngubu irakoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya mu ntambara gihanganyemo na Ukraine ishyigikiwe n'uburengerazuba bw'isi. Iyi ni misile irimo irayogoza Ukraine ibice byose babifata ku ngufu. Iyi misile iheruka gufatwa cyangwa se iheruka gukoreshwa ni muri Adivika. Umujyi wa Adivika muri Ukraine, nkuko Ukraine yabitangarije CNN, yavuze ko Uburusiya burimo burakoresha zino grid bomb 1500 zikaba zarakozwe mu bumwe bw'Abasoviet, aribwo izi misile zakozwe, gusa zikaza kongerwamo ikoranabuhanga rijyanye n'aho igihe kigeze ubu ngubu. Iyi ni misile itwarwa n'indege ikaba yayirasa mu kilometero cyangwa se mu ntera ingana na kilometero 60 kujya kuri kilometero 70. Bivuga ko ni intera ndende cyane. Iyi misile bivuga ko ahantu ijugunywa cyangwa se target yoherejweho ibasha kuhakora icyobo cyangwa se ikinogo kingana metero 15 z'umuzenguruko cyangwa se ubunini bungana metero 15. Bimwe mu bifasha iyi misile kugira ngo ibashe kugera ku ntego yayo ni amababa ifite, aho aya mababa ayifasha kuba iri balanced cyangwa se iringaniye mu kirere, itabasha kuba umuyaga wayitwara aho ishaka. Ndetse bikaba binavuga ko impamvu Uburusiya burimo ritabaza zino misile ku bwinshi, izi misile mu by'ukuri ntago zihenze kuko zigura amafaranga ari munsi ya misile zisanzwe, ndetse n'ikoranabuhanga riyikoze cyangwa se uburyo yitabwaho byose bisa nkaho biri hasi ya misile zisanzwe zikoreshwa. Iyi ni misile yakoreshejwe mu gufata umujyi wa Avdiivka nkuko Washington Post yabitangaje, ndetse ivuga ko ubwo uyu mujyi wafatwaga mu kwezi gushize kwa kabiri ari intsinzi y'agatangaza cyangwa se intsinzi ikomeye Uburusiya bwari bugezeho. Nkuko bukomeje kugenda bufata ibindi bice bya Ukraine igenda itakaza ibice byayo, aho ikomeza gutakambira uburengerazuba bw'isi ko bwayifasha bukayohereza amafaranga n'intwaro, nyamara bikaba bikomeje kuba ingorabahizi, aho leta zunze ubumwe za Amerika
inteko yabo yananiwe kumvikana mu kohereza amafaranga muri Ukraine. Bimwe mu byatangajwe n'abasirikare ba Ukraine bavuze ko misile 250 zarashwe ku mujyi wa Avdiivka mu gihe kingana n'amasaha 48. Byumvikana ko ni iminsi ibiri mbere y'uko uwo mujyi Abarusiya bawufata. CNN itangaza ko igisirikare cya Ukraine cyayihaye amakuru ko Uburusiya bwari bwakoresheje misile 250 mu minsi ibiri. Ndetse bakomeza bavuga ko izi misile zirimo ziragabanya morale mu gisirikare cya Ukraine, kuko ni misile byoroshye kuba wayihanura cyangwa se wayihagarika kugera ku ntego yayo, kuko ikoranabuhanga ikoranye nayo ribasha kuba ryakuraho irindi koranabuhanga rya anti-missile cyangwa se rya za systeme zirinda ikirere. Perezida Zelensky ubwe yivugiye ko zino misile z'Abarusiya zasenye ibigo byinshi bya gisirikare byari bibitse intwaro ndetse binakoreramo abasirikare bakuru mu kuyobora urugamba. Zelensky yabitangaje Washington Post. Ndetse Ukraine ikaba ikomeje guhangana no kuba yahanura cyangwa se yahagarika zino fab 1500 cyangwa se grid bomb 1500 z'Abarusiya. Nyamara nubwo ibi ngibi bivugwa ko Ukraine ikomeje guteseka cyane, nayo ubwayitangaza ko igenda ihanura indege z'Abarusiya. Wakibaza uti ni gute basha kunanirwa guhanura misile ariko igashobora guhanura zino drone nako izi ndege z'Abarusiya, aho ivuga ko yahanuye Su-34 zigera ku 10 ndetse na Su-35 zigera kuri 2 nk'uko babitangarije report. Ndetse Ukraine ikaba ikomeje kuvuga ko igisubizo cyonyine cyaza zino misile z'Abarusiya, igisubizo cyonyine ni F-16 z'Abanyamerika. Yego.